Amke thiri nil rewo I korogo. Ek betes thelayo. Sasa. Tôi chỉ nói thế thì này thôi. Nil kolom ke. Nil kolom ke deh. Poro. Tinta terus tinta. Tinta, besar kaisa. Nil kebang ke nil kebang. Bodi nak kerja. Tay coba coba. Oh, comfortable. Aku nggak sadar deh mas. Nah, kelas 4 ini kelas 10 sora hangar boarding house soalnya ya. Aku maju candidate kena no hostel phai pon na ba kau jau 5 tarik April ni simi admission nor phai pon na ba ge jotna kau jau ani mung sani jomatia angoro class 9 ni simi phai mani hangar boarding house ke tak lai candidate madumik ro ang nor tong phanya ke tong phai o hostel kaham an mung se halam tak ani hostel ni mung ke hangar boarding house tak lai metric renai an mung siom dewarma ang kelas 5 simi tabuk taklai maji miruwa ani mung kunal debroma ang ora kelas 6 simi taklai maji mi exam ruwa norok go tong phaimano hostelo tai nong nobo ko jago ora phanya bagi an mung rohin dewarma ang taklai maji mi candidate an bung rus dewarma ang ora kelas 6 jetemni kelas 10 jara maji mi taklai